аввалиша қайд мекунад зодгулша 80 солагиша қайд мекунад шоир қидбикиром меояд баъд бачаҳо маърифиш мекунанд ки бобои раисин шоир қидбикиром шоири халқи хелуке баъд бача шоир баъд мега бобои миралӣ баъдам хайдам пиёлаи арақ хӯрдам як пиёлаш мерезам метавонам ҳама қидбикиром дарам бехи бобои валидода ховуш ки раис ховуш бобои миралӣ ховуш мебарад як соат мегузарад 2 соат мегузарад шо бача мега ёқуб нум дошти чизи нум дошти ҳамин гапа ма як маракада гуфтам ҳаминҷа хай чакчак кардем гапа аку одами мара гуфт ки як вақт мебинем дар гази тесер дар шакархан дами биромадай як кас навиштааст ки акура ки навишта як биҷо биромада ки гуфта гапа ки ҳамин бобои миралӣ қидбикирома фаромӯш кард дига ки бизай баъд бобои миралӣ дар бари ҳамин қидбикирома хоб гирифта бача ёқуб чизи дошти дар ҳамон гази нами гап тош навиштаги ки шакархан да навиштаги ки ҳам хеле хай гапҳо мебрӯяд вай мекунад одамо хай аз сухан бо сухан мебрӯяд бобои оҷипарра дар хонаи маҳбашо 12 рӯз монд ман ҳар бега мерам ҳар бега я 15 рӯз будем меню доран авқот мекунанд завтрак чи абед чи бо бегаида чи меню кардагим баъд ошно мо ҳам фақат сини бегашта мерем мерем мезанем бо дани дада праважат мон мекунанд хай мебрӯем баъд хай бо маҳбашоро ман мепресем маҳбашо бобои парда места гуфтум хай як ҳафтаи суда буд баъд гуфтам бобои парда дар курта хонаи худат барош хай бега мешуд ту дига бобои парда зиқшид ки мара хеле мегӯяд шумо мара мегӯед ки хай рафтад баъд ё истод истод охир мардак борё бо бисёртар истод бо истода истод охир 12 рӯз не 15 рӯз истодем як ним моҳ истодем барои чӣ якум охир барои ки не барои ҳам чақчақ якумш ки мо одамо пенсия дадем ай нафақа туғри ана хай бекор будем раисам бекор буд хай рафтем ами хел шиштем баъд ами ба рости гуфтаи акай шарифуҷам меню кардем абҷалила мегем ки ина саҳари ихели абети ихели вегаи хели вегаи ҳар вега меомад кор шумода нест кор нест шумода мо дамгирӣ рафтагим ака мо китоб мехонем ҳамин айла гапмон баъд ма ҳамин як хел гапҳои найтарӣ чира мо нашнавидагим рост дигам найтарӣ ҳамин ҳар рӯз абега мепурсам ман хапам ман аҳамият наметиём ахир нашид баъд баҷон омад чӯчхеле ки раис мемун гуфт волям ҳамиҷай ҳамдега ака шариф ҳам мемун дар коса пардахоси биги бра биги ба маънои ячи агӯё ки безор шиде не ин ба шӯхӣ гуфтира ба ман рости гап мебахшед гап дадан асал гарда ака ҳамишаам бугу мо итари гапҳоро шинавида нестем ку хеле ягон бор моро ягон ҷоқабел нест мардами хидмунай мардамоҳай ватани хидмунай ай дигар ҷоҳо нашнавида будем ҳами гапа маданият баланд охи иншоллоҳ наханде ҳозир пир маданияти мардими кулоби мо билашидагия ана баҷура яке худам одами сиёне кабуд шидам зард шидам сирх шидам сафед шидам бо ҳам сиёҳ шидам гуфтам о бо ман безор шидам дастанда ин хел фаҳмидам ма якум бори шинавидаги ҳамхел сахт мерасад дар 15 рӯз баъд гашт гуфт ки ака гуфт хати шӯхира намедунӣ гуфт о шӯхӣ кардем гуфт дара гуфт ҳамин гуфта қарибе ки бикшие ине хеле коро шидам анаи дар онҷа анъана шид ҳамин када меҳмуни меҳмун фигам ҳамиҷа бачае ки кор мекунад бачаи абҷалил бобои он духтураи ҳамн дандонамра ура гуфтамш бачаи акрамалӣ бовар мекунам ӯ атаи ҳамн духтури дандонам бача бобои шариф мемон ҳамиҷа падак мурёте сода дига мемон нуралӣ атаи ҳамн бача ки духтури дандон қатӣ бачаи тонкагӣ
اكو همسایه مونو خو بخونی مول بود خورنودش اون که مرا بینه بالا تایام بچه بینه بابا شریف هم میمونم جای ما گفتم خوش که دیگه موره کافا کلی نش مختون توقم را تو اودا میبردین یک تو کاملا ماک بو که میجوتی ماک هم خطی ماشینش میرفت او که نه او جزا یه اکه خربون من میوردی خربونم میوردم اما شروبودا یک بچه مردک بوده او را همه بودربکش میفتازم بودربک کلیچکش بودربک بوده او میمونی هم سوی را سخت میفته میمونی خونه خودش کس نمیام این اکه پرلک میومده است بروجی میومده خونه ما بچه بعد من میرتم میقپیدم در بکنم همه چم سرای دلومه اشم یه خونه مردک در بیست اون مردکی سوی خونه این میمون که براو اصلی را جکاو کردن که جاو دادن در کرد وقتو خدمت کرد و با جای خودش خونه یک تا خنکیز میستوری شروع بود براو بعدی بودربک هم را میقپیدن پهم قرار دلومه خونه مردک در شب خوب میکنی بسیار شوی دیگه بعد هم سوی کنم که این مردک در کرده بگی برش این میمون مدر در کرد نیست ما حقیقتی من بچه گفت که میدونیم شوخی کم که همین بابا پرده هم میگه بگیو ای خواهر دیگریش گفت که گوش که او دیگریش که مردک بزدم یومه هم شروع بود بعد نفته فرد میگه که همه اسپی بابا پرده را جاوبته برای پیش خیلیش 5 جاوش پرتو ترباره دستارش بکش و ترباره میکشده هم اسب توبول فیشنه خیلی مردک سوی کنه اسب میره خیلی بچه اسب 5 مشت جاو پرتو مردک پگه بزدم میره ام اوسو میشوه که ترباره سری اسب میگیره بعد فرود میکنه اون ماما زمان همون زمان ترباره سری اسب بسیگیره خیلی گپورو موشوخی میکنه کتی من باشو شو مو پرده شوخی که خیلی دراز بینم پروردگار رحمت شما دارم همتون دارم در همون وقت هم فسونی بدای استاد رودکی موی سرش سیاه میکرده است بله همون سیاه میکرده بعد همه دشمنای دربار بعد استاد رودکی را مینویسن که رودکی بسیار خط خال میکنه موی سرش سیاه میکنه بعد شاه رودکی را چیکه که بعد استاد رودکی شعرش مینویسه من موی خیش نه از آن میکنم سیاه که باز نوجوان گردم کنم گناه مردم بر روزی مصیبت جامعه ها سیاه کنن که من از مصیبتی پیری موی خیش کنم سیاه این موی سری سفید این هم از مصیبتی پیری یعنی مصیبت ها سیاش میکنی و روزی میگن جنوزه داینا جامعه سیاه میپوشید ملک سیاه میبنده و دمو همین مصیبت ها که پیری هم خودش مصیبت شد موده من اگر نه ما هم خدمت دک بدیم امیران چه خیلی بود این غزل؟ نه خیلی بود مرمت من موی خیش نه از آن میکنم سیاه تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه چون جامه ها به وقتی مصیبت سیاه کننده من موی خیش از مصیبتی پیری کنم سیاه آخه مردک ببین یگان چرا گم کردی نیست بود پرده یگان بودی یگان ریتمی آفیزیش گم کردی نیست کم باید آفیزی کنه خیلی خدا خواهد شما خسته نشما وستان دایم انشالله در تلویزیون شما برآمد میکنه نبرا فرا میکنه و بیاشنود کلوب بیاشنود میکنه کلوب پرده گوشم میمونی در گوشم یکی بعد نپسن بوی پرده جولت شده این داره شو همین محفلی که همین روز کردیم اکای سویر کن این بهترین شید بله همین اکا نمیره یک بقواتر کن در کرون داشتره یاد کردیم پرده هم همینجا که من